棉加拉伫拜二有几若万的生意工厂的工人行上街头示威，因是怨叹讲因的薪水伤低，即马无加起，即马因要求是要提悬薪水，嘛和警方发生冲突。另外，伫棉加拉，阁有反对党发起反政府示威，是继续在扩大，阁传出伫抗议当中有2个人死亡。 发起示威的生意工人大声发口号，真侪人举长棍仔行上街路。孟加拉首都打卡的工业区，甲上大工业城市，加一铺顶地拜二有将近10万的生意工人集体罢工，因甲警方对立，放火烧攻击车辆，也无放过工厂设施。因会这样受气，是因为薪水实在伤低。 জিনিসের দাম কারণ আমাদের বেতন বাড়ানো লাগবে না 10 টাকা বেতন বাড়লে 15 টাকা দাম বেড়ে যায় সব রুম ভাড়া বেড়ে যায় 2000 টাকা কেন আমরা কয় টাকা দিব কোন জায়গা ফ্যামিলিতে কত টাকা লাগে জানে বাচ্চাকে থাকলে তো আরো টাকা লাগে 孟加拉是指数中国的生意生产大国，境内有3500间生意厂，请用400万名的工人为欧美企业 H&M 甲 Gap 等真侪有名品牌代工，当年生意出口额达到550亿美金。也毋过当地工人 逐个月的基本工资无挂代表2400块，大约75块美金。工会永远不加起，等于要求加薪到200块3块美金。也毋过资方只愿意调悬到90块美金。劳工受气发动抗争，长期以来，孟加拉生意厂方批评压迫劳工，过几下摆发生建筑绑起事件，2013年一条严重事故，就带走1000多条人命。 伫这个同时，孟加拉反政府示威继续燃烧。伫顶礼拜六10万人行上街路了后，反对党阁发起为期3天罢工，抗议民众不满反对党领袖被控谋杀等地伫示威中死亡的警察，受气手把设置路障阻碍铁公路交通，国甲警方爆发激烈冲突，结果阁有2名反对党成员死亡。孟加拉会伫明年1月举办大选，反对党指控总理哈辛娜专制独裁，要求伊先落台，由中立政府来举办公平选举。公司新闻站回应。